na Sebita Frache obi nim diemu amano regional minister no so onye bibi ma akono embra interchange na se na abodamfo kura nyai hoda enwu sa failure why e different na sese be utifie plane se mekoma gose no a unitire o solid asuo mu no unima honhoma na ebo asanten gbara a omuhunu se ona ayesa ana ye so obi ewu enene mpanimfo agya amamre ne amane bi ato akone kana nanom bo mo chaacha mu konzu ano ho nka ba bi ehye bi ebeyi aba na nka sabi ugimi ato ani so na nko aye firi na kuro ne ye mpani ye me ye regional minister me ye regional minister kamema order abrantie bia ye wie okogina wo se ensem fata na kofo na ye adenti ma wie no ye suspect ke betina to oh yes ke wo se ye chisafo ni nyina gum ye screen ye be mu a ebe pie sad fe say akoso na ultimate two party say in the name of party ndu abegina wa abeye video kofo pen na kofo na de ba ye aden na picture mo aden na the word jimi na ba pesi fie na mpenti no bi be penti no de ne signature abegu a o so nti ase aden na wa mpenti fie no o wudi ja wa ene aden di no wa mpenti wudi 8 years abetena so wa mpenti no obi aba no hunu se me to aso no to aso wie wode na bodi ni bo ha kire se mo ye ndada do na be penti ya suahu nyansa na so na de bi yeda ho kwoto aso fa papa mfanyini gobo yetimi di mia ensem bi ni aye no politics na ye dey say the beauty of Ghana and as ye decoration bi ni ye dey asay no in the name of party kroma ade ya tena se hunu se party bi member bi ya ade a den se ye kye no because was a party atade bi wanya ndi so ye MPP ti nipa no betima jimi ne ho kofirikwa mu bia na ma mentimi nya nkwampa bi mani ne ekura party ni dinti no aye ne yo pe no magya no woko o se ye suspect cheche ngofo bi yaw me san so ye mampanyina ka asante regional police fo nyina nkombe ko pension bas obobo mo nyina ko be mo nyina di nti sabi ya tikroma asokwa ebe police station say ena sabi ngofo bi na beto ahye so akunya ya komatima duedue mu abedu police station anu say ye hu omo koma be ye ne omo ye ko na je se ka askwafo nko a ne amu ni moto ayade ji obi achi hwa na wati obi no waje payo na soja fo wo kroma apolice fo wo kroma ya ade very beautiful ade say no obi atimi di painter besem ka na moda bia musuma hunu bia ebo askwa police station huna no o ma hunu bia na obi na be ye bone no watuma duru bridge yasia se gwo wie yen etiripa no ogina hodi na sei wo a obi ahu za akwa ade a wo ye yamwa suspect bi amfa no ene omu nyina almost o madani akwadefo ya pose for no almost o madani akwafo wo di asem akokora na ozo mu ye wiwemu no what office be so what asem na se yenye bi ne ye producer ko police station odu ese yacho se omu nim ni ba krokora wa ba ho nim ni pa bai wa frɛ nipa wase me ya adwuma SOMPA TV meba obi di ni case aba se wo mse ye ba bedi obeduru obu free se nipa na ni case na mo pia na hye je o ka asame na me free SOMPA oh sorry ye nim se boy no get need to di hwehwe mu amotena ho ye ne de ya e kokko sechi je no obi di kan pe na so obasa be police station odi bem ade odi kan edi bem obi di kan ya odi bem betuma twi nipa na so ansa na later ho ada ho no amena dem 2 days 3 days en fa so be na wo so eti sesresi John Dramani ma metie na akoso wasantemem no na post phone ya so otwe o maso yenye bibi beauty va painting yewe na nipa bi mfani jimi ma mesem mimi ya bibini ye ngofo ni na ya momo mo nam oh yes ye ngofo ni nyina on be gina ho no a on be ye se nyama ya de ye ada ya kofo mo no mo nti wa mo nyina no mo ngofo ni bagro ye samra sa mo pese kofo bo wa ma be di 8 years kofo na ye bridge nka mo painting de ne bo de ma jimi no amunya sika na mudia timoni so na munya ba bi mfa na afiada ni program dia ma mo no mampani ni be ye bi pa kofo be ye bi dia na mo di ni din ato so kofo emergency dia pa na din da so adrodro yi na adrodro we na ya mfara ma wa ye masem mu be di 8 years dia na ye ni munyam shepa mo pese mo de hye no no obi aba pentina so de ne papa e bo ho de age ni dia o ha ne se na ye se ye wa no wan e president o Ghana mahama this ye ye bibi foforo o Ghana man ye mfa ne ye ngofa ne o tifie mfa ne me ye dai ne bre ne duru ye no na nka so o ye ni obetima ye bia o panko fan picture mo wiem ye ba ne ehun so mampani ku fo ne bo ye nkasa eduru obi so
ana oso wasisi na kwa me penti eti me penti ya na mde me mfo nyini bo a wo se mabra so ne ye penti ne ma we ya ade atimi chiri oni pa adwene ma akoso ode ade akokekam mo de mo magana nyini da na munya agimi me anya ne ma efe na kuro ni mfa ntoma mpamfira mo hia kankan na ama mo bodam no a ade ye fia na mo pe no omo hu kankan na di omtiri wa mo bodam Benjamin say ba won tran dem no otigatem nookrase kan no wodo yi na ye ampa me ya pipi ni bat papa wonko a wo de mo ayi nim no wa ye adwuma na sam onya akonya bufuro bi obo ye ni so no otima ye bibi na benefit o man no yada bia na do politics be ye jimisam sa na mo se ne ma sa na sika di ba kufo botom ye huna de efe bia wa santimam ni ye twa bo opim so ni ye twa bo ngofo aka obi aba no ma beauty na da ne ho adi na asante fanto ade fefewe ka mo mpire ba bi foforo ye nko interchange ye wo sofulai ye sa ni ye santimam wa ya akono kakra wosima kosem e wo so mtimi fish ni pan out ye kuma yi ase mo ani yi na mo hu ni bakro Samejam fiase wu ye mo ani sima na mo hunu ni bakro etim nyere mo ho etim camera na abubo kroma mo man faso amna so nyesa camera na abubo nya police phone nim ni omde ye me dem allegation pan sa man pani be tie ma nimre ya e wo sa police phone nya o ma ko oba IGP restricted kumaja police phone na o ma nya ni pana ma 24 hours a o sa kan ya staff o so mo nya kom krom go so be di akwo e ti o kasa pia mpem kura ti o ba bi o ngodo afuo o mo pe tomatoes mira mi ni anu na wetu mabuwa wo mo ye medi abro kuro ni musa enya nwanwa so mo di achie so mo ye nhwehwemu a o mbe ba be kan kire se nkura ni ja paint ni bisi wona bodam ni bi na fine no de yesa eno so ya asem foforo we so de o ma anya bi ho ne duru ha duru ha asem ye kama abra abo nduru go de se ketu but time e be so mo ti ase se yenye politics say ekuo bi nko amedi kan yo debi yenye politics the pre yekuro yie nti wuni kuro na NDC wuni kuro na NPP no so obi ya de ne yekuro ni yie yo na forget baby a wode tire no achi because yete party ni say de be yekuro bi yie but aburo wo mutirim na sikadie mo pese sikagina mo nko amofam o pese mo nko na mo hunu yie yo ni nti no e na mo wasa perception ni say so obi yie ni ya yeso ye ma na ye nyakwan abedi sika ni bi nti no e wose ye bibi de condemn no time wo Ghana wo si etwam enka politics ho badwem ba bia ye wo ne titi ni fie peni kuro yie no so party bi mu mpo na ne party mpo ni power na ade anka wo dream so obe ye ohunu sa ada party ni be ya ne kra ne gi because ye kuro ni mpagya senya nsasua we ne yenya free tete ye ntimi nya Ghana yie no edu obi aka ne sia se minua no wanya power no onye mistake onni sika agwo onto form na nke ye ne age e ko ba ne sa enye kuro na sika na omudi se nu du bombe so papa eja pade se ye betwi obi anim na obi anim begu asinti onton papa kokofuo no wani ne ye wuso no na enye na wi a ye hunu wi a ugoko be na da ho ma wo na age no asa Ghana ye ni obi obese kire asa ye ni mpanifo bi o mo kire sa nkofo no aso edu obi aba wo ye ne ope na sabi tafrache ye party di papa panyini be di regional minister panyini pa ni age ko na nim e ma ko ne ncha no wodi o mate na party ya time o mo te say this ya me mpo o mate mu o matima yesu ko no ma bi e friend regional minister na wo toto ne ma say ya ye ti krom na me MPP party no na do dan ko gu for the contract man ba painting keke sigani ye 250 to 25,000 US dollars o check ya 100 billion sabe 14 me kana ham said no na say no achi so we had my contract ya contract mo yo so ye painting keke ni asu ko no ma bi say wo party bi a ye mpo masem ye nzi bi before the pending for asem na no o mo ba kitwa we atuma be we asante region anko je contract say ye say ni ye dia enti woni nye say okay woni a party member but why ade chen ni ye de ma ye ya papa ba no wanya bia to ye ho ala na asem pese mu ye kuro ba sa ade party sam mu de mu bi ye okuro ma ho mu de mu mpe na nyam ye say ya obi o hia sotro na mu nyina makoja police station ne nani aba ne ho so na hunu se wonam kuro bim o so ye kuro bi ye tumu nwene njiri ma ho kakra okay da bia hia fo nkoso nya hia fo sa da bia kuro no nkoso nya tantantan sa wotia na obi ko Canada na etwa ho ba Dubai he yankofo ko na etwa ho ba wotua na wo kra me
ensuo kro na da Dubai na ship ni boat ni mo anwan si so no a omde ye birthday ni ayi na wuhuna utie nyina utu so obeko Dubai eno abi na da so kwa ho no esane fom ho abefa cars na mo frɛ ni sumi no eno de obo se ne ma etwam a efe pa no politin toilet na etwam nsu ani saa okuro abura ya no ho no na etwam okuro ni ye ni ade saa minister itimiti si gatam no atete saa atantade ni nyina mo ba mo de gentle hye office ye kan no kura chema hwe bibi su ya free no da ati nyame de power ni che ye bie mu a na fa yesu yetima ye ne ma betu omo saa na nke bobra utuo challenge aminu yetima si abrosan oni emi fie no so ma ya ne to aso nan na papa mani nyama ba na mu ye ni mere ni si ye beku no ye ni mere si ye be se no ye ni mere sa ne dan ho ne ye di penti go keka ye nsu anyansa na Ghana ntimi nyini emfa ne ntuma pemfra ne nam kuro no ma ye ni age ye tu kwan ye tibamba ye chi aba be enjoy Ghana no ye de ano ye nya politics tan ye ti kuro ma ye oyankwa ye wes di penti akwesem nti wo ko fie no wo ye kura ni watam zo wagimi wo ko ye na wo penti akon wata ade mu kura obi entima nkan do za ade aye airtime ye ni hwe ya ka kire omo me de minim se su bi hui minim se nya man hui minim se su abena hui omo na betena se omo court wo no no omo no mu adi ne nyonyo no na de na sie ko mbete menka bibi se nkamaduru ho ma bodu ya na betena se na mo sua nyansa se Ghana na ye nyina ye peni ye de ani kwan so obi se no no okay